gereja hadiah ke PDI no mekirin lebaran ya itana cimate badita gereja ke no ai fali na lebaran ira la tana cimate ya le hadis angkutan cimate are le hadis angkutan cimate are ma gereja bano ai fali wilayah bawa ke badita itana cimate lebaran ya itan sebar ke langsung kau dah langsung ya kejadian desa Hilir desa Hilir Dusunono ada di gereja ada di GPI Hiliana ya desa Hilir dewa kapau labaki kedani sampai mela beto gani video kuman iya ya ya wanana ni hada hulu wanana ono kai ne soalu eso dono sidafa mi kana dono sidafa la kono sakutan le ama le ina inania baru sama ni gereja GPI Hiliana le latana cimate le fomo ba gereja mi fauli mi adelu masih mungkin fauli mi foto ra no cimate da ada naufa foto ra berapa le horror ba gereja le ni laura horror agara nama fite ba le ifatana dona no mi le mai hanya keluar ya no mianga teman cedemi ben bang di bah iya bu ya mianga de foto doni na saya mianga de langsung kita mieu habarai langsung langsung kita ada organisasi ya mengadu kan lapor ke langsung lihat video ni Pak beda kos mi foto ya kok haleluya lah mangadi badai lo walagi ama babade Yesus Kristus semua udah kamu mengarah sama
sohu kita fana. Fadrita selaku Fadrita wah. Guru Injil. Guru Injil sama Nove. Nah. Oh, naruh si berkompeten menawan si mati. Ah, oh. Oh ya cerita. Aroy, ay kutowe, lemi fo choro chima chukala de so ama. Nuka safusi mena meke. Hanya tu lebu. Hanya kita mula tabu kunia bami injan. Milaksana ke mana? Milaksana ke mana? Hanya cuma si mula tabu. Ada rumah dulu ya. Uku lala baya uku adi lesebuki amat di manuro ya. Maka haka da bumi baloi halis iya sogoniko samai famu sududin na orose wa basangan lu ndo terus na bung pamaku ulakin kan ba pin dan da timana so go bonne na ina to babu na ba bai ale ba ga yin fata finne ba mu fot no bias lindalas mane kutaro mali fa aurus kris lakam kalau orang siang pasti lebih dan bani hani masih ada iya tu ni apa sebab lahan ba umum dan yang ku ba kata tu kejo ke syarat no meke icana syarat tu oh itu ya betul syarat tu Mifo ko man baka